nga kerteng I ba ilijis thong ni te nga dang su direct thamai ya kani ka film ka ba kerteng lengkar nanta film le isi mentara yang kani ka International Film Festival nilayo kat kani kalat ban kabangi osngau bakan sadon kataka International Film Festival hang ni hapo susutam auditorium haka khatsau tarik hadu khat pra tarik jong banai balai te kadno ngadap da kajing sngo komen namarba ngimpat julap leni patjusyam bakan sadon kanika festival hendrai kadai kasin ka banengkong bat ngakum u nong shna film nga sotanat ban lej hang to namarba nga kwa ban ya kendu ya kitaki director lani ki aktor actress ki bapau nam napo kajala jongi napo kari India bat kum juru ki Bombay napo kari India kum na Thailand na Turkey bat na kiwai de kiri ki badan hakani ka perthai jadi bapi mau tu ba jukran tu ka tu ka channel jompi kum to ka channel janga te ka kerteng ilijis thong ni bat nga sakren ru hak tu ka ba kerteng Anton News to na khamat banga sakren na benta ki kubor ki paman kasni subscribe yo Anton News kato kadai kasur janga te ngatrai ba menta phila yo iya kadur janga dia mana bani lang bafi sekali ka festival hak tu ka festival te ki prolog janga baro ki lakwa ban lek namarba ngalayo sngau leni kumbang la bana bakan don ketika festival bakin sadon ruki aktor actress lani ki director bapau nam jengkar India kin sawan ketika festival te baro ki prolog ki long excited lani ki lakwa ban lek kin ketika festival namar kum hakajuk ka bamenta barabor ngi kwa ban shondur bet khamtam haktu kasni kinwan kitu ki actor actress te ngi barabor ngi yo itang haka TV henrai haktu kasien haktu kasni ngamut banong kin sawan lane ngin sayo banyak kublek ti mar khamat bat kita tang yo tan kawai kaduru ngatrai kala ya shongshit namar balai ba ngelayo shon lane ngilai kendu mar khamat ya kita ki celebrities ki bapau nam jengkar India bat kumjuru ki badai napo Philippines bat naki Turkish namar ba ngayo I babun ki kanthai mentale te ki shat pek bai ki film Turkish ya kini ki film Philippines te ngangai ru ba barok ru ki badai hapo gajala jengka Meghalaya kinwan ban pek hakatu kasngi namar ba kane kadai kasngi kabadon kambha namar ba kum gajala jengi nang di sakhamat nginsa nangkiu hakini ki kamsna film ladang ngilej hakatu kasngi ngiyo banyak keren lan ngiyo banyak kendu te hakatu kasingin sayo jingmut ken kumnu ki wai kiri ki snai ki film te tangkum tahi ila sunjai pemain ya adu mentat ngam padon pisah lan sunjai pemain rei hakatu kasingi nga saya le sitom hi van le thet kan bayo ai na yo te ke film banong halor ba komandar Sangpliang halor ba komandar Sangpliang hakajing yo I jonga nga ai khublai kerpang I namar ba hakajing yalam ke jong I kum kinong shna film ke jala ngilayo ya kani kalat ba ila la wanra kan ya kani ka Meghalaya International Film Festival ka bamud ban ya itu lani ban pen itu ya kani ka jala jong I syaki wai de ki jala kum hakari India bat syaki Bombay napo kari India ru te lengba kani ka festival ngatrai ba ki film jong I ru kin sanangkiu syakmat bat ngangej ru bakin sa poi international lani wat haka Bollywood ro te tangkine hi lengba ini I leader ngangej ba baro kinong shna film kin saya kiu shaprang khoblai sibun